Assalamu alaikum ардактуу биздин көрүүчүлөр жана биздин каналдын катталуучулары, коноктору, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз сиздерге кайрадан эле экинин астында турган чоң кочкор, эки токту, бир коз кочкорду көрсөтүп беребиз. Сатка коюптур, бизди чакырды. Биз сиздерге маалымат катары жеткирип беребиз туугандар. Бул сатылат экен. Азыр айткандай кылып маалыматын толуктап беребиз, калганын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Биздин кызмат сиздерге маалымат жеткирүү. Биринчи баштайлы. Чоңдон баштайлы, кичинеден баштайлы. Чоңдан баштайлы. Чоң кочкорду. Муну көрүп кызыгып, кызыкса керек. Сөктү, анан сап-сары. Болгондо да светлый рыжий цвет экен, а? Бу каяктан келди кочкор эми? Ресми Карабалта булар. Карабалта. Куйруктары мощный экен. Жүн щетка. Буттары жоон. Тиш жаргам, тиш элекпи бул? Жаңы тишеп, азыр эки тиш кичине мындай өсүп калды. Кичине өсүп калды. Ата тиш да, тиштер. Жаңы тиш чыкты, эки тиш да мындай жеткен. Өттү эки тишке. Biraz arıгыраак экен, а? Мына мордалар туугандар. Колго жоош. Болду, көрүндү. Тиш жарыптыр. Бирок свет бренд экен, а? Эң зор свет мына да туугандар. Самый бренд мына сап-сары болуп турат го. Буттун жоондуктарын караңыздар. Куйрукта сонун экен туугандар. Boyu kança, kulakları kança bunun? Kulakları içinden açığını açık gerek de. 17 ile çıkat kulağı. Bırak başı çoğun eken de o şoka yaşayam kişine görünür etken. Baştan koçkorda birden ziyade yok da kulak biraz kişinerek. 17 kulağı. 17. Boyu 87, 88. Canımına iki diş bol bunlar çekten. Bu toktuğa koysa biraz uzunrak görünür kulak tuğanlar. Свет өтө күчтүү экен. Элит арашанга койбосо дагы мындай гисар, писар, чарбай койлор койсо айтып берсе экен, а? Мунун шериктерин көрдүм. Өтө кымбат айттылар. Мунун кулагы мына шалпаң болсо, бир башка баа болсо керек, да? Аракан шериктер, эми ушундай сүрүп калыптыр да бул. Мунун баасын канчага койдуң? Альбом мунун канында бар да. Канында бар, Канында бар, кулак чыгат альбом. Бул эмне кородон алдыңызбы? Кородон алып келдим булар, бардыгын. Бир жерден алып келдим. Үчөөнү, мына өзүмүкү. Onu basın 31.000'e koydum. 31.000. Bunu iki toktuda üçü bir koro va? Bunu özünüzün kozdan mı? Özünüzün koylardan mı bu? Evet. Kuş buna. Abi bu başka çeken. Bunun kulağı 20 cm. Toktularga toktulaylı. Toktular tişeylek. Tişeylek. Malajın tişlerim benim. Oldu. Bul da şunday bu? Bul da şunday. Bul çoğurağı. Boldu görüldü. Şular bu biraz işlerin içine. Buna kuyruklar. Boyları kança çıgat gene? Buna olsa 80'den büyükler. Buna olsa? Bunu 80 mi kança? Bu 80'e jakın, 80 çıkmay kaldı böyle. Biraz jetpey kala va? Ana parmağına kolga da emere eken, şimdi emet oturttu. Çapay ismala. Kança buların? Bular kançadan koysa? Buların bağların buna çoğun 23 koyayım. Buna 21 koyayım. Bul 23, bul 21. Öküğün asa 22'den mi? Süleşeceğiz da yani. Da bular düşündüğümüzde bir koroda. Neneleri daha bir koroda mı eken? Kuyruklarının daha farklı. Bırak kuyrukun figuraları okşaşıp etedi eken. Ölçü. Buraya çekten de bir koçkorun balları da bular. Ha bir koçkorun balları eken ha? Kızlar, değişkalar. Kuyruklar, diğer. Bolat. Söz yok. Bundan da sarı koçkor koysun. Taştaydı da bular. Var. Krasata var eken. Buna olçu. Bu en sulu çoğun oysa barın basa turgan koz eken bu. Kulaklarım ne deydi? Kulak 19'a garantiya 20 yam çıkardı. Kança aylık bu? Fevral'ın 20'sinden keyif kozlarda. Fevral'ın 20'si kesin böyle oldu. Tak manday kılıp karmak koyun. Bunu koz eken erkek. Bunu kança koyuyoruz? Bunu toğulak 20 yam. 20.000 som toğulak. Oldu tuğanlar. Bunu şu 4 Bunlar tutlarında karak kaptı. Bu özüm korumam. Ança sayık gele de özümüzdekinden daha satasık böyle. Budan zorlarını yap satmayız. Ben özüm koyuyorum kulağını teş koyamam. Teşi verdiler. Tak. Buna koçkordu bir jetelep gösterelim.
Az çeçez bardırın. Ha, barın boşa olsa basığını gösteririz. Төртөөнүн аз басып көрсөтөбүз. Бааларын тактадык. Кошумча сурабысы чаластар. Дареги Чүй облусу Карабалта шаар тарапта. Az biz sizlerge basıklarını görсөтөбүz мына. Мына. Машалла. Ошондой түрк турсун чыгасыздар. Машалла. Кочкор эми. Жок, кочкор орто этке бир аз жетпей калат экен, а? Тоого жүрө турган экен да азыр кайт. Бастырыңыз эми. Кот сүттөн бөлүнө элекпи? Koz sütten bölüp koydum. Bölüp koydunuzбу? Бул бөлүнүп тур туугандар сүттөн. Бир жетелесин кочкорду. Же бош коюп жиберсе да болот. Кош. Кош. Бир басыгын көрөлү. Koş. 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 Kozu da biraz sarı da sapsarı. Kozuga söz yok ekan. Belleri de uzun koz eken bilimsiz. Onu klaska tiygen yer kişine yıktık durat atı. Koş. Koş. Bol. Tuğanlar çalı öresler, baylanışı öresler 4 koy sattıkka çıktı. Biz sizlerge malumat yetkili berdik. Çalыңыздар, baylanışыңızдар, koldan kaçırmаңыздар tuğanlar.